الله أكبر. لە گوندەواری شامێ لە ناوچەیە قەلەمۆن دیسا لەشکرێن ڕێژیمێ کۆمکۆژیەکێ لە ورپێکتینن هەروسا هینجالەکبانان ڕاگیهاندن کو لە باژارێ جیرود هێزێن ڕێژیمێ مەیدانە نەخۆشخانەیە وەتەنی بموشکێن هاونێ ئارمانجکردن و لە گۆری کو هاتە دیارکردن کو گەلێک کەسێن سڤیل دە ئەنجاماوێت تۆپبارانێ دە ژیانە خۆش دەستدان و بدەهام بریندارکەتن. لە گوندەوارێ ئدل بێ هینجێ دەرێن ئارتێشە ئەلفەتەح دانە دیارکردن کو پشتی کو هێزێنوێ کامپا قەرمیت کۆنتڕۆلکردن وان گەلێک چەک و مەکەنیزمێن لەشکەری بدەستخستن هەروسا ژناوا ڤانچەکان تۆپێن کۆرنێت کۆنکۆرس و میت و زێدەتری 6 تانکێ مودێلا T-72 و 4 موشەکێن گراد هەفدەم ئارتێشە ئەلفەتەح گەلێک ئەمبارên چەکان di hindirî kampê de bi destxistin. Li gundewara Şamê artêşa yekemîn ya ku bi ser artêşa azad ve di daxuyaniyekê de ragihand ku wê dest bi cenga qetil ewsal li bajarê Sasa kir û da diyarkirin ku nîşana wan ji vê cengê ew e da ku otostrada Şamê Quneytirayê qot bikin. Herwiha di destpêka vê operasyonê de hêzên artêşa yekemîn lîwayê 68 yê li navçeya Mexrûsa bi mûşekan topbaran kirin. Di heman demê de li derdora bajarê Sasa pevçûnên tund di navbera artêşa azad û leşkerên rejîmê de qewmîn. Li gundewarê Himsê hînjêderên meydanî ragîhandin ku li navçeya Şeir li Çiyayê Merrah şer di navbera hêzên rejîmê û çeteyên rêxistina Daişê de dijwar dibe herwisa û li gorî heman jêderan ku gelek kuştî û birîndar ji herdû aliyan veketin û gelek ziyanên maddî gîhane herdû aliyan.